Constitucional es que resulta que hace metro quien sabe do Parlamento con liberdade para avasallar. Lo que se trata, que a su palabra un arma para silenciar. A fin de contas, nunca tivemos orden dereito a protestar contra a barbarie sen razón sobre a globalización, non a lei da inmigración. Que se a lei do botellón, reformas na educación, novo sorriso e a nosa dor. Isto se reduce a unha lei de partidos que quen estorba é silenciado por amolar. Contra a globalización, non a lei da inmigración. Que se ha lido botellón, reformas de educación, novo sorriso, a nosa dor, a nosa dor.